Samachi Chimikuna. Sinchi punllakunapimi kawsakunchik coronavirus nishka unguymanta. Chaymi huchullapi mana kaytukunchik. Chashna kaqpipish iglesiaka katinmi ñukanchik mana tandanakuy tukukpipish. Ashtawanpish kay punllakunami ñukanchik krinata chinallataj mantak Diosta huyashkata rikuchina. Kay allitak llakichikpish sustachikpish punllakunapika ashtawan hatun bendicionmi chuya Dios rimashka shimikunaman rina. Chaypi ñukanchik wakcha almakunapaq samachita, kushichita, kawsaytapish taringapaq. Salmo 119 pika shukriqpaq kawsaypika Dios rimashka shimikunaka sumaq allikunata apamuq kashkatami rikuchin. Achka llaki punllakunamantapish chay sinchi punllakunapipish imashina Dios rimashka shimikunata ministishkatami riman. Wakin versokunata rikushun. Verso 25. Ñuka kaña allpa tukukri yuyachinika kanpak shimiwan nishkashina ñuka kawsayta mirachiwayari. Verso 28. Ñuka almaka llakiwan yakuyashpa tukurikunka kanpak shimiwan nishkashinata hatarichiwayari. Verso 50. Llakiwan kashpapish kanpak shimikuna kawsayta kushkata yuyarishpaka kushikunimi. Kay sinchi punllakunapika ñukanchik yuykunata chinallatak ñukanchik shunqutaka Dios rimashka shimikunapimi churana kanchik. Bibliaka hucha illak espiritu yuyachishpa killkachishkami maypimi Yaya Dioska paypaq puebloman riman huchuyan chasnallatak ñukanchik wakcha almakunaman paypaq chuya shimiwanmi allitak mikunata karan. Kanpak wakcha almamanka Bibliapi Dios rimashkawan alli karay chikashukta kushichikta animachikta karaktaka mana charinchikchu ñawpaqman katingapaqka. Chasnallatak ñukanchik imata rurana kashkataka imapi mana pandarikpish tukuypaqpish paqta kaq Dios rimashka shimikunallapimi taritukunchik. Mantak Dios ñukanchikta paypaq chuya shimiwan bendiciachun. Misionchaski uyachirka samachik shimikuna ashtawan yachankapaqqa misionchaski@gmail.com mankishka paylata uyashkamanta